अहानबदा मरुओइबा पाउसिंग पिजरी एमएलए शांतिना तंगमु एरियादा लेबा रीजनल वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता आइन काइना चंगसिलकपा मियोइसिंग तकथोकपा ngasiदगी हौरगनी हाइना मफम अदुदा आइन काइना लम खोपचिनदुना खुंदारिबा मियोइसिंगदा खंगहनख्रे। मालेम पृथ्वी की लमसिंगी मनुंगदा लेंगांगना इंटरनेट ख्वाइदगी सांगना थिंगबा मफम मणिपुरना ओइरे। अमदी यूनाइटेड नेशंस ना मणिपुर की इशूदा बेस तौबा प्रेस रिलीज अमा थादोरखिबा दुबु मखा ताना कुपना रिव्यू तौबियु अमदी अरानबा सोइबा सेमदोकपिनबा वर्ल्ड मैतै काउंसिल ना नवंबर की तारीख 3 दगी पांगथोरखिबा कैंपेन अदु ngarang लोइसिनख्रे। ममी टीवी न्यूज में ताबिरीब सिंहबु युमनाम जेसिका न तराम नौचरी पाव संदोंग पिजरी मोइरांग केंद्र की एमएलए शांतिना तंगमु एरियादा लेबा रीजनल वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता आइन काइना संगसिलकपा मियोइसिंग तकथोकपा ngasiदगी हौरगनी हाइना मफम दुदा आइन काइना लम खोपचिनदुना खुंदारिबा मियोइसिंगदा खंगहनख्रे। रेवेन्यू कमिश्नर ना हानना नवंबर की तारीख 3 दा आइन काइना खुंदा सलिबा मियोइसिंग अदु तकथोकनबा नोटिस थोकिबा अदु खंगहनबा ओइना मफम दुदा चटपदा पाउमीसिंगदा एमएलए शांतिना वाफम अदु फोंदोखिबनी। लोइनना मोइरांग केंद्र की सब डिविजनल ऑफिसर सीएस समरेंद्र नसु मफम अदुदा खुंदारिबा मियोइसिंग अदुदा पीरिबा डेडलाइन की मतुंग इना मतिक चारबा प्रूफ पुथोक्तुना लम अदुगी असेंगबा मपुनी हाइबना चिंगबा क्लेम अदु तौबियु हाइखि अमसुंग अथॉरिटी सिंगसु कोऑपरेट तौबियु हाइखि। इनक्लोज तौसलपै मौन लापसगी अखोई रिव्यू कमिश्नरना हंदकी हौगिबा तांग 14 दा कईमा ऑर्डर दरकार लेगना दुम लौबिरो अदुना सिदल यावरी तांग 14 दा ऑर्डर में थोखिबा मतुन मसी इविक्शन तौदा हाइबदगी अखोई डिप्टी कमिश्नर बिसेमपुना एसडीओ दा पिथरागा एसडीओ ना हाई मिहोइसिंगसिदा मखोई नोटिस इशू तौरे मखोई नोटिस इशू तौई मतमदो हेयंगना रोइबनी अना हेयंगसे लोइग्रगदी ट्विस्टे हुमदगी हाई इविक्शन से ऑलरेडी अदुनी आगदी मसा मसाना मफमसिदा इनक्लोज तौबिरिबा अन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सरकारी पॉलिसी में मखादा जी अचौबे एग्रीमेंट अमा प्रोजेक्ट अमा पाइखल तो फमसिदा लैबिबा खुदिमंगना मसा मसा की पोट मांगदलबा मसाना या पोसे लोथोकपियु हाइदुना मोइरांग के एमएलए मोइना इमेंदा पिल तौजरी मसे इन इंटरेस्ट ऑफ द मणिपुर पीपल्स किनी अदुना मसे खलबिरगा मयामना इनक्लोज हंदोपियो अदु मखोई दरकार ले मपुनोंदो आइगेसो अदु तानसी अवादपा खोइना पांगबे हाबसो अदु पांगजगे अदु इनक्लोजर सिंगी याम थुना हंदोपियो हाइदुना आइ मेखेदेगी अपील तौजरी। मालेम पृथ्वी की लमसिंगी मनुंगदा लेंगांगना इंटरनेट ख्वाइदगी सांगना थिंगबा मफम मणिपुरना ओइरे। मसागी इनाद लाइनिंग लाइसोंदा अमदी आर्ट एंड कल्चर की लमदा थोइदोंगना सिंथानिंगाई ओइरबा मफम अमसु ओइरिबा मणिपुर असि ngасidi तंगदु लैताद्रबा फिबम अमदा सागोनदुना लेरी। थोगलिबा कांगलुप अनिगी इरांग असिना मरम ओइदुना मालेम पुंबगी ओइना मणिपुरना ख्वाइदगी सांगना इंटरनेट सर्विस थिंगजिनबा लम ओइरे हाइदुना विकिपीडियादा रिकॉर्ड लेरे। लेबाग असिगी लेंगांगना मणिपुरबु एगिस पॉलिसी की थोंगाल ओइहनगनी हाइरबसु ngасigi लेंगांग असिनदी थबक ओइना ओंथोरकपगी ममीदी उबा फंगद्री। थोगलिबा लान असि कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मखोइगी मिलिटेंट सिंगा खुदसमनदुना चथरकपा लाने। इरांग असिना मरम ओइदुना थिंगजलखिबा इंटरनेट सर्विस असि हौखिबा सेप्टेम्बर की 23 दगी नुमित खरनीगी ओइना कोमथोक हलखि। अदुम ओइनामक ngasi कमिश्नर होमना चिंग अमसुंग तमगी लोनबा मफम सिंगी किलोमीटर अनी की एरिया खगनतना खुदक्तगी था असिगी 19 की नुमिदांग पुंग 8:09 फाउबा अथिंगबा असि कोमथोकले हाइबगी ऑर्डर थोखरे। यूनाइटेड नेशंस ना मणिपुर की इशूदा बेस तौबा प्रेस रिलीज अमा थादोरखिबा अदुबु मखा ताना कुपना रिव्यू तौबियु अमदी अरानबा सोइबा सेमदोकपिनबा वर्ल्ड मैतै काउंसिल ना नवंबर की तारीख 3 दगी पांगथोरखिबा कैंपेन अदु ngarang लोइसिनख्रे। लोइसिनखिबा थौरम अदुदा मफम कयादगी इरैचा कयाना ऑनलाइन दा पांगथोखिबा मीटिंग अदुबु सरुक यादुना लोइसिनखि।
World Maitai Council na Laibak asigi miyambusu thagatki campaign asibu mai pakhankhibagi amasung Laibak asigi miyamna UN Human Rights Commission gi injustice bu condemn tawi haibasi yamlaba campaign gi signature aduna utli hainasu makha taki loinana United Nations ki press release adubu nakal amarom tagi wa khakta ngangi hainasu World Maitai Council na United Nations bu bias oi hainasu haiki All Assam Manipuri Students Organization gi advisor Saikhom Komlakantana Silchar da pangthokpa press meet amagi matung inna phongdorakpada mamangi ahal laman singna tawbiramba thabak thoram sing natana hojikti anoba mihut singna activities amata tawba laitre haina phongdokhi Organization asi hojikti one man organization khakta oiduna leire haibasi Assam da leiriba mioi sing khakta natana Manipur gi mapanda leiriba miyam singnasu loina khangnaraba wafam amani haina Silchar gi Elora Hotel da pangthokiba press meet aduda mahakna haiki Mahakna makata na phongdorakpagi matung ina social media kharada AMSU gi chief advisor Kundal Khetrimayumna thadorakpa statement Madudi Saikhom Komlakanta si matam pumbada Bishnupriya gi mayokta da leiba mioi amani haiba wafam madu laibak thibani haina mahakna makata ki Paugi mifam madu da saruk yakhiba AMSU gi vice president Seram Paritona Kundal Khetrimayum gi wafam madu AMSU gi maikaidagi akan maong da condemn tawi amasung furup ani gi marakta machoi tana basen ba wafam ni haina su phongdokhi Social media da aramba message magalai aikoi ahum je nimitu da aikoi ahum bu tang ahum ji da meeting ama phamnaba mifam du da aikoi khanagi silchar da tang ahum da mifam mama jamna athuba matam da kaure haraga manipur gi su makoi gi mihu tharaga manti ama khangde MLA ama khangde laaga aikoi punna phaminaraga madugi strategy jamina bi wafam madu khanabadigi aikoi ahum bu aikoi gi case haradna convener na hapirani Manipuri Development Council gi chairperson adegi Lakhipur Municipality Board ki vice chairman amadi ai sama ahum jibu saradna propose to na khambi damani December gi tan ahum silher gi ira hotel conference hall da Assam gi tuan mafam kaya dagi tuan organization gi representative mayam pulle haraga akoi amuk sida punna akoi mi pharmacy akoi sida akoi khanan ne Ngasi Manipur Assembly da Ima gi Mairana Kuki gi MLA Tara gi mathakta akanba action laukhatpiu haina Assembly gi chairman amadi speaker da memorandum ama pisinkhre Ima gi Maira gi convener TH Sujatana makha tabada leibak asina mai hauna chaktuna leiriba tarak asida ruling party na board ki campaign chathaba si khanthabat ngakpigani khantabam thoi haina su haiki amasung wakhal tadraba political parties sing asi prajamiyamna matik chana para ama tambiba matam ama oire haina su phongdokhi loinana prajamiyam busu ama toina punna wakhal taminabagi matam adu oire hojikti leibagasi kansi hairagadi natrabadi meitai haiba furup asi mutkhiba yana lei haiki tasengna koi meitai macha wari ba chingkong chingya da han kok tuk da kamna ba koi pung ahum ba khaida de hanjare ba chak thong da chai su bi da moi da plastic ki phak ta hip ta na charu marak ta hip ta na leire so na cake ina ba masi ke tang handa bi ga ne haina sarkar hu bai bi ba akoi gi BJP party ki president masa maksa du sune haijari se masi ke tang handa bi ma nupi ni mama ni masi ki minung si se akoi no pois mai na mo su pi wa pot ni no mo na tra no ma khoi se pung mang ani akoi hu ji cho cham pu chang ba ya ba na te akoi hu ji more chang ba ya ba na te akoi hu ji kang pu chang ba ya ba na asi khallaga honorable CM amasung BJP ki president ani the request tawze Apunba Maitai Tengolna December gi Taragani Thoida Pangthokadoriba Nupilan asi ani thokpidana amato oina punna pangthokpiu haina lup asigi luching purel thokchom manikumarna kasar konjeng lekai da leiba lup asigi office da pangthokhiba paugi mifam amada phongdokre Mahakna haiki lup asina haukiba November 9 dagi Maira Paibi lup anigi Central Committee da punsinabagi wafam thamki Masigi matungda November tang kungani thoida lakhiba Khumanda leiba Ivudau Thongnangi Sanglen da Maira Paibi lup mangagi president amadi secretary singyauna famkiba mifamda thoram mapu oikiba RK Sanatombana Maira Paibi lup sing amato oina punsinaba haijaki
Karigumba punsin bangamdrabadi nupilan tawbagi mahuta yumthong khudingda maira oina katuna nupilan palan tawbiyu haina laibak miyamda appeal tawki. Apuno maiti tengol na naira loop ani sibu to guide haraga nauna anoba ama sembagi wakolonda tonga sandokibaga leiki adugi mathakta ima singna macha aikhoida thamakna tawba yaroi haiba wahi thamak kaya tajare haiba wahi kaya sisu ima gi mafam da chatuna tungdok chakhi ba leikre adugi mathakta apuno maiti tengol na maira marakta maira paiba saragena haiba wahi kaya sijena khiba ima singi chesigi mafam da chatuna su aikhoina singdok chahan ba leikre adu makoi gi wakolonda gi phongdok pa wafam adu makoi mai masana phongdok kaya na phongdok chakhiba natte masi makoi gi luchingbina phongdok piu haibadagi phongdok pani madu mayek sing nai khoi gi video clip ta leijare ekoi haijening badi ima sing gi mafam da pumba maiti tengol na kari igumba singna khiba wafam Aroi bada maroi ba paw mukhana. MLA Santina Tangmu area da Laiba Regional Water Sports Complex da ain kaina changsilakpa mioi sing takthokpa ngasidagi hauragani haina mafam duda ain kaina lam khopchin duna khundari ba mioi sing da khanghan khre. Malem Pitrivi gi lam sing gi manung da lengang na internet khwaidagi sangna thingba mafam Manipur da oire. Amadi United Nations na Manipur gi issue da based over press release ama thadorakhiba adu makhata na kupna review tawbiu amadi aranba soiba semdok pinaba World Maitai Council na November gi tarik 3 dagi pangthorakhiba campaign adu ngarang loisinkhre. Mami TV News में tabiri besing bom kahana kurumjari.